Sad ću ja nešto reći. Pa zašto ste vi takvi? Egoizam, fašizam. Ma botam ja, botam ja. U glavu si, ubit ću, jebeš me mater. Jebe mater. Šta ti misliš, Eva? Pa zrušio komu jebe mater. Olovku, dečnicu ruku i na jelovu klupu. Pa pametan. I ješću ovo. Ha? Ubit ću, jebeš me mater. Jebe mater. Čeku pu. Čeku pu. Sad kako te jebali u rudice. Isto si zapadni ver. Kad si zadnji put u karijeru? Ne, ja imam metar i cvance i jedna tamo gdje su se igrale olimpijske i sve. Evo, ubit ću, jebeš me mater. Jebe mater. Put veliki kakve mrazi, Da ti bolje jebe mamu. Slušam. Ja. Ubit ću, jebeš me mater. Jebe mater. Ko će mi kurat bicikl, ne treba mi. Ima nešto tu, onda jel ti... Da. Evo ti dobra. Evo. Sam malo, koga vam si radio? Ubit ću, jebeš me mater. Jebe mater. Ako ste vi stručnjaci za rušenje, za zagađivanje, onda se popravite. Ne treba nam domovinska republika. Živimo u koegzistencija brojili. Ubit ću, jebeš me mater. Jebe mater. Ševa? Slušam. Zašto imaš tako velike uši? Ne, on nema. Ti mater veliko. Da ti jebe mater. Da pičku mater. to je dobro. Ma jebote on. Čekajte, ja bi vam nešto rekao. Ti si glup ko tu. Ubit ću, jebeš mi mater. Jebe mater. Da ću ja nešto reći. Pa zašto ste vi takvi? Egoizam, fašizam. Zašto vi agrotehničke, zootehničke mere? Zašto vi, to je muslimani, katolici, rimokatolici, a zašto vi pucate na jednu, a zašto mi spašamo, ako je tako? Zašto ne date Edi majki, ne date državljani? Pičku mater. A tako ćeš dovesti batina, to svaki put sam rekao. I sad, ma ko jebe i njega? A ti ješ čuo? Nema mijenjati toni glas. Ima, da.
daljinski upravač ima.